friends, welcome. I'm Mukul Birendra. I'm a motivational speaker and a business trainer. Ang tinis sak naranay how to achieve our goals ni part 3. Beke chini imang no nai, chini dream no beke fulfill kenai. Beke chini wai mo mo no abon beke puron kenai. Abon tu part 3 ang tinis sak naripinai. Bo part 3 okay maung pinai TAQR the formula unai TAQR formula. Bo TAQR formula diki chini imang no chini wai mo no bis kang makin chu abon puron kenai. Bo TAQR formula use kaya. AQR formula ke T for test. Zeni dream ni mang ang bondless country part 1 part 2 arlo kemoto part 1 part 2 po naidi at nke bo dai pidi bo part 1 part 2 bo how to achieve goal ni bo part 1 part 2 na yake bo naile nung kuno fol maya abang panak ma part 1 part 2 abo how to achieve goal no naira dis ka abon porke bo dai pidi ambo part 1 part 2 ni link ani bo description ri nai abo description thai nang login khe nang nai study no nani abo part 1 part 2 nai pe ke bo nai bo ke bo ma pi TAQR formula T for test ni je iman ni goal ni target abor onok makane nung x honla likene nung plane khe x honla do abon nung x honla ma cha ya nung puila test khenai di test after testing A for analyze and Q for question khetwini Q for questions and R for replace ska ambono step by step bujai tharenai ma beke step by step ka bujai tharenai test marek papi जे कुनो मानेको चों टेस्ट खेनेबले केने मोइसों पो टेस्ट खेनायो जे खेपो टेस्ट खेनेबले केने सेम आबदि कि जे नाने ड्रीम ने टारगेट नाने प्लान नाना अब टारगेट ना इमांग रु नां जे बेके टारगेट खे अब टारगेट खे प्लान खे मुर खे अब प्लान नो नां टेस्ट खेपिदि अब प्लान बेके सक्सेस होने दे या टेस्ट खेपाय परे खे टेस्ट खेनाय जदि से उंफिया खे जदि से टेस्ट खे उंया खे माके ने ना टेस्ट खे उंया से खे उचिना एनालाइज खेपिदि एनालाइज मारे मापि नोटिस खे दिना किसका notice kene di unde mami ungya abon unde ungya mane ungnai de ungya notice kedi abon porke makene question kedi question mare kwa proshno kedi mami ungya bo plan bele mami bo plan ba chung success khemaya abor ke chung question ma khenai question Q for question proshno kedi mami bo plan ba success ungya abon porke makene replace it R for replace makene abon proshno kedi mami ungya ni un siale kene abon porke no uchi replace kiti manek mas slide pi di abon ni plan no mane beke kene replace kene rom di ni ke ha wall ni bis kang ke ha wall tok na phui phong tok sa phong to abon ung test kene le kene no analyze kene le mami krong sa ung to abok sa no mami sa ung proshno ke pini abok krong sa no no replace ke pi dik ma beke tre ka color phupi di slide di abok color no ei body ke chungchi ni success ni lama him pu ko chung body ke test ke ye analyze ke ye chung proshno ke ye chung trek tak ta budi tu le samungo thema the phanai ha test ma kene test khepa engke chung analyze ma kene analyze mane ko pe notice ma kene chung bo plan by ungai de ungya abon per ke chung proshno khidik mami bo plan by yak mami bo plan by ke chung tine successful khemaya abon per ke replace khenai bono TAQR formula je ke po use ke sadi je kuno samung tang po poila test khedi abon per ke notice or analyze it or else notice analyze khedi mane ungai de ungya abon por ke na proshno khidik mami ungpia question it last ke replace mane slide di jori se ungyang ke jori sa ban plan be ka ko mayang thong ke nung abon no slide di yabri ki khiye samung the pa nai tini bokol mano phatho isike ba kane na jo to na ne par no na sai bar no thang share ke di bolle mami ke bong ko ma khai jo to chung bis ka habala mai nai inketre ano en bo video no like resore asno nang like re nai asno ang tre video tak ta stamina no ri nai inge plus na subscribe ke sadi asuna subscribe ke nai asuna na video takta mai sonai inke bo video nai pa se ke treng ta video nai sodi zaman kai kok makta phai tu olympic ni to ye kai kok makta phai tu inge plus tre kok kam phai tu chumbe ke youtube snam nai abrang snam tu abra na mai sonai jori sign channel no subscribe ke ma se anke subscribe ke dibo automatically dan thiyo notification thanai boy thank you joto